November ni khat sang hi som ni pali loin her chuaka zan in tun me ka Mizoram thil theng then khatte kanan thir thuak tuak don ani tuna kan thir mek hi judio LPS profile sang hi som ni pali LPS arena nei mek ania pui nek khawp mai chuan ka video te hi lo thir zela zan in thil theng vek live vek mu nom deuh karon da trevani competition hi voi khat ma la tel ngai lo voi khat na turania ti chuan kolosipa training ala ve a ringa ati ve lo thin ani kolosip hian ring boxing ring an nei chuta chuan training thin ani blue corner la chan hi ma hi tlang moya fa pa ni a changjol khuan in kum som ni le pali a upa ni a ke som nga pali point panga ri ni fit nga li in chi sari a sang ani a alam sei zong fit nga li in chi ria ta ni a deadline boxing te lo khel ve thina am ero chu in elna hian ala tel ngai lova tun hai than hi vel chu a then pa nen ani buat saya tun pro fight hi boxing in elna tel voi khat na ni round 1 novice boxer kan ti ang chi a thar ve ven ni hi an dress po hi rin ang khop mai ki korsen ve ven on korsen ve ven on hatlat mai red le blue chu khi aneng lo tang khiat thei thawa an glove tang khian mo sang zo la tang te not chon pui tang te no kala voi khatin mu nai nek ngal mai boxia an rimia ni mai don ni an san zong hin ang khop mai fit nga le in chi sari sang ve an ni a an kg po hi a in ang thuak ani chuan chuan anin tiat to ka advantage nei zok ban sei zok tia soi tur fa kanom lo an pani nek mia a chak zok hin deuh mai don ani an voi khatin hu nam po ani mai thei ni voi khatin hu nai nek ngal tuna kan thir le mek hi General PYD Conference Northeast India thial huna nei ania tuna chonglek mek tu hi Mizoram Magistrate Ropui Molenta KL liana fapa pastor ke lal thazwala ani their Messiah who had been crucified is now alive. And in this union he breathed on them and says, receive the Holy Spirit. This act is significant and powerful, and it holds tremendous implication for us today. Apoy mo in kantan hiyan apoy mo bukani. The bread is not just the air. Thoti hi boruak saklering mo tiyan ilawa. It's empowerment, tichakna ani, purpose, tumnei ani, and transformation for his followers. Achazomin ka dangalam thei ani ringtute. So the bread of life revisited. The bread of life revisited. Which he breathed in the Genesis account. He breathed into man, and man become a living soul. chuan tuna kan thir le mek hi Women Ministries in khawmpui sabat zan fellowship ania athu soi hi hero thu soi aro pui riap khawp mai eng ma hian atluk zo lawani ti kha inun khana tem ve tom inun hian kanun hian atemem isua nei tu tak ini le ni lo chu mani kanin shat karing tin isua nei tu tak kan ni chuan nik hata arei lo emo lalpa tan hun kanin siam ve turani pathian mamo nia in hesi lo khoro em si ma se khoro nia in hesi lo hi kan tam lu tu kani chu apoi ani ole top nan voi khat chu kan AY leader how long ami hian kan thalai no pangte te ne na zo dani pathiani takim ti na zo dani ring lo mi ten
Christian te pathian chu a hmu thei lova eng tin nge in pathian hi tong trai na chang thin te in pathian a hmu thei bok si lova ye ni te chu kan pathian a hmu theia ei lu som te ne ban som te ne ya chu wang chuan in pathian ni om tak tak lo ni ti in ring lo mi ten min ti ta se eng tin nge kan chanang ati ni ti chuan a then khanin a om nge ni he athil siama te na langa antia a thenin a om nge lom ma se ka soi thiam lo ten no pangte te ten na ni hlomani ti chuan he takil khata chuan ka lo thu ve a kom na tang chuan ka lo chang ve ka thin lungin ke ni nu ho te kha chumin zol ve chuang lova pathian ni om lo ani ti sela eng tin nge ka chanang pathian ni a om nge ni ti ka sia a om nge ni ka thin lung hian a sia ni kan in kom thina kan leng dun fo thi tiang ani mek lai hian tuna hian mara idol season 7 sang hi som ni pali lo boi pui le mek bokani niai maya chuan Zofate hian harhna kan vamomo em ti thupuya mangin Zofate nama harhna in to khom na ro pui tuna hian nei mek ani boka an thu soi a ro puin a thatai riap khop mai ton lai chu an zoram udai kon boruak nen arm wrestling champion ro pui tu kan lo nei nen mi ta tlain ring po atlai e keima ni chia hi kan lo ni ti hi kan harhna turani atota hi chuan fa patlan bo chung chang halan soita no chi zuar te nenan oma vok chopek nga te chuan a real tram ni tukha a thi bai doni na sia heng te hianin vok cho te pokha engeni e ya chak to ni den ti velta tuna yan mo kan ngai tua berchu pathian lal ram pathian ne in zom na ayin so thing sal da tha kan boi pui enge kayanga enge kainang eng tinge kan khosakang eng tinge kan hausakang ti ringot hi kan ngai tua pathian lal ram chu eile in thu la turu ni ai ne takani rem na te fel na te tharau thing ni malom na tuna hian dar khuang acoustic beat contest result puan na hun man bek ani bokani a thein sum an la luta present an lo in pe a fans ten an tan zong te tan bike engemo thil rang anin surprise sup mai ni tun lai chu kan rama hian eng harhna mo tak hi chu kan tong ani aro pui riap khop mai